وارم سر نوچه که گلکی گرینگ تماشاوانین هیجا باش گوه بدن من زحمت نبه زمان وان کسین که کردان لسوریه به تشتکی ناحسبینن و بچوک دبینن زمان وان گلکی بچوک و گلکی کرده گوتنه که پیشیان هیا بنه دروچینان گلکی کرده که نیانی براستی جوسایه از این هاجوارا یک بیک بحث بکم او کسین که دروان نحقیه لسر کردی روجاوی کردستانی دکن سوری از این وارا بیجم بنیرن بنیوان چقاس کرده زمانی وان چقاس کنه وزانی بو یکمین سروک سوری کرد بو یکمین وزانی بو تماشاوان این هیجا لیستکوان هنرمند کسایتی و سیاست مدار و پیش سازین هری مزن لسوری کرد بون کردن جی بلکی هون نزانه بن لی از اجوارا یک بی یک بحثوان بکم یک بی یک از بیجم بلکی درسک با جبو هنک کسین جاهل و نزان کل سوری کردان بچوک دبینن جاهل و نزان لوی گداری بکن هونه ببینن او کسین که نحقیه بکردان دکن سوکایتی بکردان دکن چقاس جاهل و نزانن لسوریه بنیرن بدهان گیمه بلکی لبسدان کسایتین مزن این کردهنه که سروک وزیر ریبر هلبستوان اکتر در هنر و گلک تشتین دنین هیجابون لسوری دما ام بحثا دیروکا سوری دکن دوی ام جی یوسف العظمی دست پی بکن دوی جی ام جی ابراهیم الهنانو دست پی بکن کردن د دیروکا سوری دا جه کیوان گلکی گرینگ هیا د پرتوکان دا تین خوندن نابیجم کرد بیگمان لی کردن یعنی د پرتوکین درسان دا کل دبستان سوری تین خوندن بحثوان تی کرن هون دبینن ابراهیم هنانو و یوسف العظمی کوک قهرمان شورش سوری بونه لی نابیجم کردن لی کردن د سال 1920 دا دما کو فرانسا در باسی سوری دبه و دمه حکومت سوری بریار دده خرادست نکه یعنی خوازه خود تسلیم بی فرانسا بکن لی یوسف العظمی کو کرد شامه بو وزیر بروانی سوری بو سریح دا گوت نخیر ام سوری تسلیمی فرانسا ناکن شرکر لگل هجمارک لشکران لدیجی فرانسا شرکر او لکدره هاتا کشتن لمیسلون هاتا کشتن ده دیروکا سوری ده هیا ابراهیم الهنانو یک جریبرین شورشا مزن ای سوری بیبو ده سال 1935 دا وجیل دجی فرانسیان شرکر کردن اب هر دو کسین که عربین سوری سری خوبی بلند کن لی کردن باش نه از اجوارا بحثا چی بکم از اجوارا بحثا دیروکا هبونا فرانسا سوری بکم دوی دمه دا گلک کسایتین کرد بونا سروک وزیر بونا وزیرین سوری جوارا بحثا که بکم و که نکم از هنک نوان بینم یکمین سروک سوری کرد بو کی بو؟ محمد علی عابد بو دنابرا 1930 دیان و 36 دا یکمین سروک سوری بو یعنی بری سروک سوری تنبون برا عرب ویزانه بن سروک سوری کی بو وکیدن؟ حسنی زعیم بو ده سال 1949 دا سروک سوری کی بو وکیدن؟ فوزی سلو بو دنابرا 1951 و 53 دا جبر وی که از بیشم برا جاهل هنکی بخواب بحسن سروک سوری وکیدن کی بو؟ عبد ادیب شی شکلی بو شوار حساب بکن دی دیروکا سوری دا ناس کریه دنابرا 1953 و 54 دا سروک سوری بویا ادیب شی شکلی وکیدن سروک وزیر کی بویا؟ حسنی برازی بویا 1942 سروک وزیر سوری بویا سروک وزیر کی بویا وکیدن؟ عطا ایوبی بویا دنابرا 1936 و 46 دا سروک وزیر سوری بویا محسن برازی جایا ناسکریه اوجی سروک وزیر سوری بویا کنگی سال 1949 حسنی برازی سروک سوری بویا هرچو برازی بی بویا دما کچو حیفا حسنی هلانی للبنان ناویوی چه بو او سامی الحناوی چو لبنان کشت گوتا چاوا دا آپه مکشتی اجی حیفا آپه خوالتینم چو بیروت کشتو سامی الحناوی کشت سلیمان حلبی تماشاوانین هجرا هنک ناولی کرنا سلیمان حلبی بخواد خلق عفرینه بویا سلیمان حلبی جی
گەلێکی گرنگ بووە ئەوژی یەک ji wezîrên mezin ê Sûrî bûye. Ev kesên ku Sûriya hukm kirine, kesên ku serok bûne, serok wezîr bûne, gelekî din jî hene bi rastî zamanê min tune ez yek bi yek ji we re bêjim. Bê werin li van camêran temaşe bikin. Bi dehan Kurdan rêbertiya rewşenbîrî û nivîskariya erebî li Sûriyê kirine. Olî jî ez dixwazim behsa çend kesan bikim. Romanivîsê Kurd Selîm Berekat. Xelkê Amûdê Ereb heta niha Ereb ji xwe re hesa bikin. Ereb ji romanên wî fêm nakin. Ew qas diwarê edebî de ast bilind e Selîm Berekat. Gelek Ereb serî xwe bi Selîm Berekat bilind dikin dibêjin em me ye yani Ereb e. Selîm Berekat Kurdê Rojavayê Kurdistanê xelkê Amûdê ye. Ev yek. Serokê Komeleya zimanê Erebî kî bûye? Mihemed Kurd Elî bûye. Yani zimanê Erebî kirek ji xwe re okey yani rast e ji zimanê Ereban re xizmet kir lê Kurd bûye ez dixwazim behsa netewam wan bikim. Ahmed Kuftaro Müftiyê Sûrî Kurd bûye. Mihemed Saîd Ramadan Botî Kurd bûye. Memûzîn kiriye Erebî. Ji zimanê Kurdî kiriye Erebî xelkê bota bûye. Amîdê Kolêja Şerîetê bûye li Şamê. Ramadan Botî. Hûn dibînin dîmenên wan. Werim ser stêrkên dramaya Sûrî. Kurd bûne hemû Kurd bûne. Yên ku dramaya Sûrî çêkirine Kurd bûne. Yani yek ji wan ne Ereb bûye bi rastî. Dijitî Ereban nakim. Lê Kurd bûne. Mesela binêrin Xalid Taca, Mûna Wasif. Mûna Wasif weke dayîka drama Sûrî tê hesibandin. Abdurrahman Ala Reşî ji binemala Ala Reşiyan e. Weke zeîmê dramaya Sûrî tê naskirin. Xalid Taca yani Antoni Quînê dramaya Erebî tê hesibandin. Talhat Hemdî ji xwe re hesa bikin. Talhat Hemdî hûn zanin navê kurê wî çi ye? Navê kurê wî Heval e. Jê re dibêjin bavê Heval. Abu Heval. Kurd e. Rehmetî bûne. Edhem mele lîstikvan Kurd e. Besamil mele derhênerê herî mezin li Sûriyê. Derhênerê dramaya Sûrî. Derhênerê Babil Hara tebaşevanên hêja. Kurd e. Hemû filmên kevin yên Şamê derhêneriya wan filman wî çêkiriye. Yani ji xwe re hesa bikin. Tenê ev kesên ku min ji we re gotine na bi rastî ji ber ku gelek kesên din hene nikarim yek bi yek ji we re bêjim. Yani bînin wekî din kî hene? Kesê din hene yani evê ku min gotin piranî hemû wefat kirine lê Mûna Wasif û Selîm Berekat savin û temenekî dirêj ji wan re dixwazim. Binêrin temaşevanên. Ez aciz nebûme bi rastî. Dixwazim rastî çi ye wê bêjim. Kurdên me yên ku li Sûrî bûn, li Rojavayê Kurdistanê bûn, rêberiya dramaya Sûrî, rêberiya siyaseta Sûrî, seroketiya Sûrî kirine, Sûrî bi rêve birine, Sûrî parastine, xwîn dane, şehîd bûne li ser wê axê. Hinek serserî ez her wek dibêjin. Hinek kesên ku çep û rastê xwe nas nakin. Diçin îhanetê bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê dikin, biravegerin dîroka Sûrî bizanibin di wê dîroka Sûrî de çi qehremanên Kurd hebûne. Sûrî eger dîrokeke wê hebe, eger Erebên Sûrî serê xwe bi dîroka Sûrî bilind dikin, birazanibin yên ku wî serî bilind dikin ne Erebin lê Kurd bûn.